O le manatu au tu, o le tusi tatalo, a le au leo leo le neiva yaso. Ia saunia mo le anganga pa ia. Ia saunia mo le anganga pa ia. Saunia fa pefea. Saunia fa pefea. O le nātua fa le tangata soifua i le ola saunia. Ia ola maa ngafa. Ia auane i sama noa le olanga. Ia fa sauni i taimi uma. Ia mata ala, mata talo, mata pena le olanga. O lona winga. Ia soifua maola le tangata i le olanga le nei. Ia iloa ola sauni. Mata pena i so se mea e fina ngalo i ai le atua. E ala i tiute, ma ngā luenga o totofi ma wala uine ai le soifua ma le ola. Pe whapena se langona sa ia Yesu. O ana upu wha la e au. O ana upu wha maa whanawhana. Ma wha loto tele i lona au soo filifilia. Ao sa uni Yesu e tu ua le mafutanga ma whana ma le mātanga o fie mōna soo. Le mafutanga sa wha vai i lunga o le wha moe ma le fina ngalo o le atua i lana tala le lei. Ia whialo lo whaai. Ia whe tausi ai. Ia ngalu lua e whaatasi. E hao ai o na lātou sāu nia le lei. Ma tā pena leo langa. Pe a whai e tu ua na o i lātou le ngaluenga moli mau. Lala leo le whetalai o Yesu. A whai tau te alofa mai a te au. Ia tausi au polo ainga. Tasi le vaenga o leo langa. Ma sani no to i lalo ai o tātou tofi. Whata sina ai le mamalu. Ono ua le ai se alofa. Ua au noa le o langa ma le alofa. Ai whai mai le apostolo Peteru i le au kerisiano ma fatia. Ia mua o na maua e o tou le alofa. Ono na winga. E ala ona tātou whetu iai, ma whelama tai. Ona ua le wha mua ma le alofa. Ua le nau le alofa o le tasi. A leo whetala Yesu, a whaito te alofa mai a te au. Tausi au polo inga. A whai lato te tausi ana upu mana polo inga. Le a awina mai le whesoa soani. O le anganga pa ia. Fina ngalo leo Yesu. Ia mua o na whaatumulia leo langa i le alofa. Ma ia whaata maho ainga ina le maa fau ma le loto. A sa uni mo le anganga pa ia. Aua nei whaalave ina i se mea o leo langa nei. O ao leo wa uma o na whaata oto lea la fua e ao na whaatino ai le ngā luenga. Ni ngā luenga e le nofo ai se isi ma sao whai le Paolo. E leo la vea ma soo filifilia o na nofo lea ma whaai ma epa i o na mamalu. A le lui tau o le nei tai ao. Saunia i tātou ma le loto maulalo mo le anganga pa ia o le atua. Ia whaavanoa o tātou loto e a thio ai le anganga o le atua. Le o mai le taimi e tu ua ai na o i lātou, o lona alu ese, o le a mau ai le whesoa soani. Le whesoa soani e tū mau pēa ia i lātou, e o i le whaavavau. O le whesoa soani na te whaatamao inga ina i lātou, i le poto maanga waa, ma mea le lei e whai ai le ngā luenga. Le nganga pa ia na te wha au penga ina i lātou, ma au mai le maa losi a toa e ngā lulue ai. Na te ao, ma wha tonu, ma wha manatu mea uma, na wheta lai ai Yesu ia i lātou. Na te wha i loa anga sala, le wha masinonga, ma le amio tonu o le atua. Peitai, e ia taimi, e le saunia ai tātou.
ona e tele mea e whaalave ina ai le olanga. A le whaamoe le na o Iesu lana ngā luenga i le tāpena ina ma le saunia e le ngata i lau so o filifilia a e mo i tātou umafo. E le fina ngalo a Iesu e whaito a tasi le ngā luenga. A le whaamoe ia ngā lulua e whaatasi ma le anganga pa ia o le atua. A wā le manuia o mea o mo le whaau lea ma le fina ngalo o Iesu. Aua le sama noa le ola. Ia lo loto le tōwha ma le whaau tautanga. Ia wha upenga ina, ia upenga wha le anganga. Ia tātou mata ala, ma whaau tauta, ma futa i le atua i le tatalo. Ma ia wha tumulia le olanga i le alofa. A whaina filifilia le au soo mai to tonu lava o Israelu. O se amatanga fōfo i lea mo le Israelu to e whanau fōina. E whausia mai se whaapotopotonga o tangata e alo lofa ma tausi ma usitai le pule ao a le atua. Manatu i le alofa o Iesu. O le alofa e mātala. O le alofa e whaautauta. E saunia, e whai mana vai su le tatalo, e lo loto lana tō whā. Sa wha mua ia te ia lo nā alofa ia i tātou. E ala i lona maliu, ma lona to e tū manu malo, ina ia ola i tātou uma. I manuia tele whe au sa moa o le nei aso. Ma ia o tātou aulia, se sa pati manuia a tae au. O le whe au mo i tātou uma, sa au nia, mo le anganga pa ia o le atua. Amen. Tātou e pese, i le pese o sa au nia.